Weekend nzinza, mfuatiliaji wa channel yetu ya BG Online TV hapo ulipo. Bado tuendelea kutoa pole kutokana na kifo cha kamanda mpambanaji Ebuela wa Seba Elias Tresor maarufu mtetezi kwetu sote wazalendo, kwani tumepoteza mtu muhimu sana kwenye shamba za vita. Mtazamaji wetu, kifo cha kamanda mtetezi bado kinaendelea kutia uchungu kwa jamii yote ya mkoa huu wa Kivu ya Kusini. Leo tumekuletea ujumbe wa kamanda Amuri William Yakutumba kwa wami wa asili na kwa viongozi mbalimbali wa kiserikali wa maeneo ya mkoa wa Kivu Kusini, Kivu Kaskazini, Maniema, mkoa wa Katanga pamoja na Ituri, kabla hajaanzisha mashambulizi kwa adui kwenye maeneo hayo ya Kamanyola hadi Bukavu. Kwenye mazungumzo yake, kamanda Amuri William Yakutumba utakayoyafuata muda huu ametaja kwamba raia wasiwi na shaka, wao wataukomboa mji wa Bukavu kama ipasavyo. Ila na kukumbusha mara tena, usikosi kusubscribe na kusambazia wengine ili nyote kwa pamoja muendelee kufuata habari ambazo zilizo sahihi kutoka kwenye channel yako BG Online TV. Kwenye matamshi yake vile pia kamanda Amuri William Yakutumba anaonesha kwanza huzuni wake kuhusu kifo cha Ebuela mtetezi Tresor. Wenda nisiwe mwingi sana wa kuongea, mtazamaji wangu, na kukaribisha hapa kwa kuweza kumsikiliza kamanda Amuri William Yakutumba. Kitu nitapenda kuongea ni kusema ya kwamba bashefu kutimie bakwetu bazidi kwanza Nord Kivu, Sud Kivu, Manyema, Katanga, sinjo kwa njope hii yenyewe iko napenda kukata, njope hebe iko nakata. Tunaenda unganisha Ituri, njo rejo ya 5 yenyewe banapenda kukata purke ba proclamer empire yabo ima Republique du Volcan. Mwe bashefu kutimie mweye, chef de secteur, chef de localité, administrateur, banduku muituitie bale ile magrupe ingine yenye haipendi sisi kufanya hii kazi. Mutuulizie nabo kama siye mubenye tuko mwabyo tulibakosea nini. Ile makamba yenye banayaza kule, sisi tuko huku. Ndio maana tunapenda kusema hivi, siogopi mtu. Niko huku, nilikuya juu ya kifo. Na hata batoto yangu hivi niko naongea hapa, mimi niko na batoto na batoto ine benye beko mu hospitali. Hata kibali silombe kibali ya kusema mimi nishuke nikwe niangalie batoto yangu. Nasema vivi, Mungu unisaidie bale batoto yangu bapone. Mie niko kama nitafukufa huku nikufie inchi yangu. Huku kwenye tuko ni Kubafulero huku. Si wote ni Bakongomani. Sisi wote ni Bakongomani. Ndio ile babembe walisemaka hivi, kuchagua kabila haiko njo kusema ni ubaguzi, hapana. Eske ukiniambia mimi niko Mubembe bandugu na niko Mubembe, si niko Mubembe? Kama huko Mfulero, si huko Mfulero. Muluba ni Muluba, mbangu bangu. Na kama mimi nakusema huko Mnyarwanda Mutushi, kuko probleme suitika huko Mutushi, hauko Mkongomani. Tukisema mko Banyarwanda Batushi, tunakusa Mungu kudrevu. Benye banatuingizia ulu ni bazungu na Batushi hapa. Na kitu tutapenda kusema, sisi hatuwezi furahia hii grupe yenye iko nakuja kutusaidia kazi huku. Hivi tuko na miambia sinjo tuko mutere. Kikosi yote yenye tuko nayo huku tunaigabula mara 3. Sasa kama wakati ile ingine kikosi iko nakuja kutusaidia, tutaikatala sababu watu wako naanza sema mbaya. Ndio vile sisi tuliita batoto bae baangamizwe. Nini? Baangamizwe na nani? Bamwe bavuta bangi balevi tu. Mtu anajiita mimi ndio general. Ushaona general aende kuikala kukamba? General anaweza ikala kukamba? Tulikuja huku sisi tukaita bandugu mkue tusaidiane kazi hii. Na kizani bali sinye makoro pale Baraka.
ya ujumbe yenyewe ilitoka nini Kinshasa. Benzetu bakabakia saa vile ndio wanarizika. Kumbe benzetu balikwazika. Mpaka hivi tuko huku kuko ba officier benye bako na magroupe arme benye bayafika hapa kwenye tuko. Maafa sasa ndio ile inakuwa inaonekana nyuma kule. Ba chef de groupement, ba chef kutimie bote na ba administrateur tunasema hivi, sisi watoto wenu wazalendo muikale chini mutuitie ile ba chef ya ile nyingine ma groupe arme yenye iko na katala sie tusifanye kazi huku. Mubaulize kisa ni nini? Na ile mavurugo ile banaanza tia kule nyuma sie kukuya huku boku tutilia mavurugo, tutatia mavurugo huko sababu tashe itashe wale ba CNPCC ya kutumba haiko kitu na ya kutumba hawezi kutuderije. Mwenjo baba yetu. Maafa ili inaanzaonekana. Hatuwezi furahia ule komanda wetu mtetezi. Sisi tunajua umuhimu wa mtetezi sana. Hivi tuko naongea hapa tuko na huzuni kubwa. Kwanza yeye kifo yake pamoja na hawa wandugu wote wasoda wenyewe walikuwa nakuja huku. Hatuwezi bifurahia. Na tukubifurahia niko naongea hivi na damu iko na machozi ya damu ndio iko na nivu ya mimi. Munisikilize kwa makini. Niko naongea hivi. Mimi niko naongea hapa. Sisi ndio tulipewa operation mimi. Yeye mzee mtetezi anakuwa marehemu. Na mzee Rene na Renyo na wengine. Tukapiga mpaka tukaingia Uvira. Mimi mwenye kuongea hapa. Niko naongea na huzuni sana. Niko naongea na huzuni sana. Kwa hiyo tunapenda kuwahamasisha watu na kuambia watu hivi, hapa hakuna mwenye anafurahia na ile kitendo. Haiko. Na sisi na makabila ingine yote ile. Sisi wote tuko bazalendo. Sisi wote tuko bazalendo. Hakuna mzalendo asema huyu ndio kabila fulani. Hivi tuko hapa sisi tunayala na Bafulero, Baluba, Kasai, batu ba Ekwatere, tuko tele hapa. Barundi bo tuko nabo hapa. Barundi nabo banageuka kwa babembe banduku. Mwa ile groupe yenyewe ilikuwa nakuwa na yeye bwana Brown. Babembe beko amo. Baluba beko amo. Bahemba beko amo. Babangu beko amo. Tele. Na basoda yetu siye benye walikuwa nabakia kule ba unité yetu kwanza. Tunaweza kuwa si wote tuko bazalendo lakini tuko mu unité ni kawaida. Basoda ya unité yetu balikuwa mule. Ndugu yangu maneno ilisha mwangika. Hatutaweza kuizola. Kinabakia pale tuikale chini. Tuangalie namna gani yenye tutamaliza ile dossier. Batu bachiende kuongea njoo vile babembe benye kwa Misisi, Lulimba, Mabaraka kwengine baanze mavurugo na babuyu wala na Bakasai na bangine. Babembe benye kwa kule kubabuyu njoo vile sie njoo babuyu tunataka fanya haiko vile. Mukumbuke bitu vyenye vilipita pale Luiku. Kitu kingine kenye nitapenda kuongea ni kufatana sasa na batu bengine ni maadui. Utakiwa kuona AFSA ineli inapita, labda yeye alikuwa anachukia ile kikosi yenyewe ilikuwa nakuya huku ule mtu, na kuko mwingine mwenyewe alikuwa anapenda kikosi ikuye huku. Sasa sisi wenyewe wanabakia sisi ndio marumbano sasa inabakilia sasa. Huyu mkwenda huku kwenda kuchochea anapata sasa njia. Iko sawa vile mulozi wakati yako na kutafuta. Akishashindwa na wewe sasa anakuwa anafanya propaganda. Na akisikia kamwaka kitu tu kwenye anaweza kukupata. Mara moja sasa yeye anaingiza vitu yake pale. Mulozi anapendaka kufuata pale kwenye kuko na gombana watu wawili. Sio kwenye anaingizaka sasa mapitu yake sasa. Inakuwa sema si fulani ndio alisema utaona wewe kama utakucha hivi usiku haitakucha na huyakufa. Mungu saidia ule mtu anakufa. Hivi benye niko nasema hapa. Kuko benye waliongea na huu mzee wetu mwenye anatuacha. Mwenye tu alisema neno yake ya mubaya sababu tulisha bisikia hapa. Kuko bazee benye walimwambia vitu benye havina sawa. Bali sema bona na Toronto leo yeye ule anakufa. Bilisha onekana. Tuchunguze, tuikale chini, tuangalie nini kenye tutafanya sisi benye banabakia. Ni haya sana kusikilika sisi kwa sisi tunapigana.
Ni haya sana kusikilika sisi benye bana sime na kusimama pamoja na Mungu na mababu juu ya kutetea hii nchi yetu. Kwa Kongomani bote abana mtu mwingine mwenyewe anachitegemea pasipokuwa mzalendo. Sasa si bazalendo kuonesha vitu ya haya. Bazalendo ba Kongo. Ni haya sana. Huruma sana. Kwa hiyo tuikale chini, tufanye kenye kitakuwezekana, sababu tuzidi kupiga adui. Adui asitupigie mikono. Adui alikuwa anaingiza watu mu maeneo mbalimbali kwa sababu ya kudestabilize mafasi mbalimbali. Adui alikuwa anakamata inchi au kukamata maparti na information media, kupana pesa kama muko feble ile fasi munaacha wazi, na agwana wengine wale wenyewe walikimbia njoo maadui zaidi kuzidi adui ya nje. Adui ya ndani njoo akona tusumbua. Baze tunapenda kusema na kumalizia ya kwamba bashefu kutimie bote en general, Manyema, Katanga, Nord Kivu, Sud Kivu, muikale chini, muite magrupe arme yenye mnaiua, muko naona jinsi matapaje beko naifanya. Munaiua bashefu grupe arme benye beko nafanya matapaje, benye bayajipresente huku kufro, benye beko nasema abezi kuua komande na mtu mwingine. Eske make tulisha ata nyama ilisha tusinda Valeri, makako, nguruwe, mboko, wakati beko natembea mupori kuko bawindai banaweza kunisaidia. Ukikuta msuluru ya nguruwe ilifo iwe na shefu wabo. Nguruwe tu inapasha kuwa na shefu wabo. Makaku vile vile. Sasa sisi tutashindwa akili na makaku. Banani beba na miloka bufranga gani muko nenda na pebu utafanya nini? Sasa si benye tubebe ile franga na mwebe kuibeba. Nini yenye tunazidiana nini? Franga yenye muko na bewa ni hiko natoka tena humu Mkongo. Maminere yetu. Bandugu, tusimame tutetee nchi yetu. Wewe magrade na mafonksio, subiri mkazi yako utaipata. Mutumalizie ile makamba bazee, ile makamba yenye ina faida, muitoshe. Mwe bazee yetu muitoshe. Sababu hivi sisi tuko natumika mshamba ya mihindi, kila mtu eko na ndevu ya kutumba. Walisema hata jere mwingine ya jijere na byake, wengine watajijere na byabo. Sasa leo maafa yo ili inaanza toka. Mwe bashefu mweye njoo mwenyewe mutachekwa, sababu batasema ile ni jeshi la umma. Mwe bashefu muko wapi? Na mwe bashefu muko batu babaya. Mwisha babeba franga ba M23 na bengine mwingine migini hivi tuko na information ya siri. Bashefu bengine mwingine migini beko nasema njoo vile sisi tulikuya huku abakuwa napenda ili fo bapokea ma M23. Bukavu yo ile leo inachacha. Kila siku kuko na kufa mamaiti ba M23 beko na uwa batu. Wakati walikuwa naenda wangali wanababeba. Leo inakuwa ya kutumba ufike huko. Huyu tugombole. Benye walienda beba ma M23 haiko mweba raia. Leo sasa inakuwa mama. Ya kutumba njoo alienda mibebea M23. Lakini pamoja na Mungu sisi tutaokoa watu. Hatutajali na ile. Kwa sababu kwenye kuwa kazi sawa na hii ya ugombozi wa nchi ilifo batu bapigwe majiwe sana. Ile haitatufanya kitu. Msimamo ni ule. Pamoja na Mungu tutapata ushindi. Ushindi unakuwaka wa raia. Sisi wenyewe wanabeba silaha. Tusiwaze asema tuko ba mingi kuzidia ile raia ile. Ni bongo. Raia ikitomboka na ikiteside, hatutafanya kitu. Raia ile ikitomboka hatutafanya kitu. Ile yenye kumukumbuka na uziuzi kumakamba, ile makamba muisha tia ya raia kumipatishaka franga yenye haifanyi kitu. Kwanza mwe batakuwa hamuna tena haya na hamuna samani. Vile baraya beko naenda na michamba. Njoo vile. Bana ikalia kubebewa franga yetu hapa na benjabo beko kule. Kwa kinajisikia hata haya. Raia inakuwa nenda na kusema vile. Sasa uko na samani tena? Hakuna. Muvunja mabariere. Sisi SNPCC hatutavunja bariere ya mtu, sababu balisema kila mtu atajijere yeye peke. Na njoo ile vurugu beko nafanya. Benye batatusaidia ni mweba chef. Message yetu ile tunatuma. Tuko hapa sababu ya kazi. Adui alitaka kufanya vya haki, tukamfanyia vya zaidi na tutazidi kubifanya. Bukavu kwenye mko nasema tutafika. Mshiwe na wasi. Tulikuja huku sababu mwe mubakie kule na amani, sisi tupagane na adui.
ni ile napenda kuambia message yetu ya mwisho ni kusema bashefu kutimia en general. Muikale chini, muite magrupe arme, bashefu ya magrupe arme, mubaite mbele ya wakati tufanye kazi kwa pamoja. Ule wa magrade na mafonction ataipate juu ya kazi yake. Haiko kusema unaenda tia lukamba ya silaha 3-4 juu ulipewa silaha na wale wakwata balikimbia vita au uliuza ya 20 ya 50,000 njoo sema njoo vile hapa kwetu na mie natia. Iku kwenye tuko sisi. Sie tuko babembe. Hii plane ni ya Bafulero. Muulize partout mwa hii plane kama sisi kwenye tulikuwa kama kuko hata lukamba yenye tulishatia wala tuko naenda na uzisha wala hata jeto ya 100 francs. Muulize. Sababu ya nini? Tuko na vision na tuko na bientôt ulifata. Kumbe mtufanyizie nguvu, muite magrupe arme bashefu ya kwabo kuile entite kwenye tulitoka. Tuliacha mafamilia iko kule. Tuliacha watu wengine bako kule bako natafuta na kutusaidia huku. Sasa wewe tu NNDVD unapata silaha ya 40-50,000 na wewe unaanza toza batu mu mabariere. Mtutoshele manani haraka sana. Sababu haitakuwa kila mara sie njoba kuonekana tu njoba bakwenda na sumbua raia. Haiko sawa. Kile raia iko pale sababu ya mwanzo kumfanya matrakaseri. Inakuwa mwenyano kia na yake saa mile wende uniuwe fulani unaenda ua. Matrakaseri ajabu, makamba na kumashamba. Eske faida gani ya wale baraia yenye batasema kwenye tuko? Hapana. Ile ni message yenye mimi nataka ya mwisho yenye natuma bashefu baikale chini batuitie magrupe arme ingine. Sisi tuko na jitunga sisi tu na magrupe ingine iko na maordre yenye iko na asime mubyabo. Msikie kutuingiza kila problema ni SNPCC hapana. Kuko batu benye beko nafanya makosa sababu SNPCC ipate probleme na ile argument yenye lipewa sema njoo vile mzee William wewe ndio utachunga benzako. Sasa yeye aanze fanya maafa na kuua watu, kutrakase watu sababu SNPCC ingie mu problem. Bwana, kila mtu atasambia probleme yake. Après la guerre, c'est la justice. Msiwaze ile mafira yenye mko nayo haitachukuliwa. Serikali ni Mungu. Itafanya kilo yenye inawezekana mpaka ile masira yote itaonekana. Kuko siku yenye utaenda kumashamba kwenye ulizikaka sira unakuwa nakosa kuambia bibi yako au mtoto yako. Ile siku itafika. Siku ya Mungu sasa kuinuka. Nataka kuambia hii ni adaji yenye nawaambia. Ndugu zangu, tufanye kazi ili tugomboe nchi yetu. Asante ni kwa ile. Mwenye atatuma hii nani yangu kuwa nani anatuma tu, hakuna problem. Asante sana na pole kwa sisi wote ambao tuliopata majiraha na kufiwa na basujaa bapiganaji wenzetu. Mungu apokee roho za marehemu wote waliotuacha na wale waliobakia wenye kuwa na majiraha. Mungu azidi kuwashushia Roho Mtakatifu sababu awape dawa, sababu yeye ndo dokta mkuu. Wapone, wakipata uponyaji watakuja kufanya kazi pamoja na sisi. Ni kwa ile na tunaomba yote ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliye mwamba na mwokozi wetu. Amen.